Više puta je rečeno da Kornatara nisu bili ribari. Barem nisu bili ribari u početku. Ribari su postali tek kada su ove druge aktivnosti malo popustile i kada je standard nešto porastao jer arti treba kupiti. Arti se nisu radile, mreže se nisu plele. Međutim, najpraktičniji, najčešći, najučestaliji način lova bila je mreža. Imali su obično jednu mrežicu, dvije najviše i šabat. Šabat je bila jedna povlačna mreža koja se vukla s broda. U Kornati je stalno bija brod, jer se je hodilo na ribu. Od tomu se je živilo, jer se bilo jako siromašno. I živilo se uglavnom od ribi. Išli bi se na ribu uvečer, stalo bi se po cijelu noć i radilo bi se. Trebali bi se mreže jedan put staviti u more, pa ih izvući, pa drugi put, pa izbrati ribu, pa treti put. Pa kad bi bilo puno ribe, onda bi se stavila jedna štanga priko broda i onda bi se priko nje pribacivalo da riba pada sama doli u santinu. Jedan put meni kaže, pokojan did, ja znam da ovo tebi ne odgovara, ali što ćemo mi ovako napraviti. A ja bi bila voljela leći na ne pa jole, nego Boga vidjeti. Dok su mreže bilo od pamuka, ako su se stalno močile, svaku noć su se bacale, i ako se ne bi sušile, mi smo rekli, naša riječ, iznijele bi, znači istrunule bi u stvari. Zato se mreže svako jutro sušile ponovno, a nakon jednog razdoblja od 20 dana, 3 tjedna do mjesec dana, su se obavezno tangale. To je riječ za ovaj postupak. Tangati mreže znači na našem dijelu Jadrana istući mrtu, mi je zovemo mrta, znači drugi to zovu smrdela. To se jako batima drvenima istuče na tvrdoj podlozi i usitni se u prah. To je dosta težak postupak. Taj prah se kasnije, nakon što se mreže stavu u neku posudu, ovdje mi tu posudu konkretno u slučaju zovemo maštač, stavi se na vrh mrež i stvori se jedna otopina koja očvršuje konac. Ona istodobno boji mrežu, ali ono što je bitno nije boja, unatoč činjenici da se zove po boji, nego je bitno očvrstnuti mrežu. A za ilustraciju kakvi je to posao, težak, jedan je murterski pop jednom svomu griješniku za pokoru, za grijehe koje je učinio kad se ispovjedio, da istuče koristricu mrte, to jest praha od mrte. Znači da je očito bio veliki griješnik. Hvala Bogu, sad je to, evo. Sad će se ovo stati jedno određeno vrijeme. Sad ćemo mi to čepiti, da izađe voda, par dana i sad ćemo vidjeti kakvi su biće to saliji po tanganu. Ovo ćemo ovako da ne bacam okolo, vidite to pokupiti. Sad je kraj, pitajte majku. Ovo je kraj. I onda će to biti spremno za lov. Dakle, rekli smo da su se mreže morale svako jutro sušiti. A sušile su se na razne načine. Sam postupak sušenja je bio različit od mreža do mreža. Velike mreže plivarice su se rastirale direktno na zemlju. I postojale su takozvana sterala u arhipelagu na koje su one išle redovito. Jedno od najvećih i najpoznatijih je ravni žakan. On se zove ravni zato što ima jednu puntu izduženu plitku sa sitnim kamenjem. I na to su se polagale mreže.
Dakle, vidite, to je to ravno gdje su sušili te mriže. Sad ima nekakvog tu trave, one zdrača kupina i šta ja znam, onda ništa nije bilo jer svaki dan bi se te mriže tu stavile i od mora bi ovako bi ih slagali. Jer su bile pamučne i moralo ih je sušiti svaki dan. Tu bi brod usidrili se i onda bi iz broda, rekli bi gib, koliko prigibne priko ramena, svakomu jedan gib, a bilo je i onih od 15-16 godin koji su išli, njima jedan gib, a starijemu 2 giba. I onda taj gib tegli gori, to je pamučna teška mriža, još mokra, savija kičmu i tuda potežu, rastežu. Koji je to život bio. Inače, svaka je kuća imala svoje steralo. Steralo je moralo biti čisto ko oltar. To je jasno na jednom mjestu nazvalo da je to bila svetohranište sa oltarom na kojem su se pjevale kurnetske mise. A žrtve toga hvalospjeva su bila dica koja su bila zadužena da održavaju steralo u savršenoj čistoći. Sve si mogao izbjeći kako tako, ali čišćenje sterala nikako. A zašto? Zato što svaka travka, svaki najmanji komadić drveta, neki zaostali predmeti, bilo što, ma koliko malen bio, on se zadije za ovo. A kad zadije, onda povuče po 3 metra mreže i u postupku to bacanja mreža, to strašno ometa. Naime, mreža u moru mora biti potpuno rastrta, inače nema smisla. Osim tih sterala, postojala su improvizirana od prilike do prilike. Jedan od postupaka je ovaj koji mi sad radimo. Ovo se osobito koristilo za niske mreže, kao što su ove konkretno koje sada rastiramo. I kad su mreže bile jako šporke, kako mi kažemo. Normalno, nakon sušenja, to je obično bilo cijelodnevno na sušenje, pred večer kad bi se ponovo išlo u ribolov, bi se mreže pokupile opet po određenim pravilima, sa najvećom pažnjom da ne upade nikakav predmet sa strane, drvo, trava ili bilo što, i onda bi se pripremali za bacanje. Sad počmiš jati ovako.